Dobro sviraš. To ti je hobi ili... Pa, imao sam bend. Raspali ste se? Oni su zaključili da trebaju promjenu. Promjenu žanra? Promjenu gitariste. O. Nastavi svirati. Volim slušati glazbu dok jedem. Jeste li vi stranstvenog udara? Ne. To je ime benda mojih studenata. Ja nisam dio toga. Ali koji put mi daju da jedem njihovu hranu. Hajde. Nastavi svirati. Hajde. Sviraj. On je dostavlja čopit. Da. I zašto svira tu gitaru? To je iznad njegovog nivoa. To je zbilja dobra glazba. Ali ne tako dobra kao hrana. Puno hvala. Ali moram juriti. Tko će platiti ovo? Pa, ja bih trebao platiti. Da vidimo. Izvoli. U redu. Čestitam. Hvala. Čestitam. Jeste li vidjeli? Taj dečko nema nikakvo obrazovanje, a čuli ste kako dobro svira. Ne troši vrijeme sa nekakvom grupom ili bilo što takvo. Pa to je jedan način gledanja na stvari, istina. On je vrlo talentiran. Ali ako je sam u tome, da krene na satove, i da ima grupu ljudi poput vas koji bi im podigli njegov talent na višu razinu i da dijeli svoje znanje i da može dijeliti što osjeća, gdje bi mu bio kraj? Svi mi možemo biti dobri zasebno, ali zajedno možemo učiniti puno više. Zapamtite to. I to me podsjetilo da postoji određeni projekt na kojem ste, nadam se, već počeli raditi, zar ne? On je cool. Da.